الرحمن الرحيم وعندما يجومي مفطري لجمعي مهرناني ما يتغل إدون لا رجولغل أبن مسيب آلي موتدن صحابة كأني مجنتغل كإمردا يغغل Komartabaji dina kan ko jomi men suɓi ko kan heɗe ko joma yewti on ko hande timmiɗan mi on ko rewroton mi dina mon mi hunnanema an e mon mi weltori islamu on yowon subaka dina mon islamu on ko dow jowi mahi imanu on fawi e jeego on kalasli mun no feƴƴi ɗum ka calɗi mum mi watta ɗon ihsanu on mi eɓɓa fensitande on tugale 12 mo acci 12 o faggiti ko harmina ka mawɓe men mo jasina islamu on ko seedagol ka ɓernde hoore gongugol ala ko handi e dewal sina allahu jondewal muhammadun ko jom ɓural ko kamɓe jooma fawnulal ko moƴƴi fof ɓe ɓangini boneji ɗin ɓe rentini ko hikkiɗon ko julde ndey yo andu sharti julde nde tugale mum e sunna mum ɗum hiɓe fof e sonna mum geɗal ɓe ɓen ko eltugol ka duuɓi jeɗɗi foccugol ka duuɓi 10 hundoɗen geɗal ɓe haa ɓe halfaɗen mo juulata ko geddo mo okkata ko nguddo ko jakka jawdi hikkata mo jakkata ko jonkata si jooma arsikima ka jawle yanyanima tefa ko honno gerdete ko hombe jakka jonnete ko sanga hombo ittete ko jooma gande landete ko hikki ɗon ko suumaye a haɓɓanaydu annuye mo helli faama waɗɗine mo nyawmonay husakkane mo helli faaka eltire nde Masha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Siɓɓe julɓe tedduɓe. Ɓawo e yettude Allahu Rabbus samawati wal ardi on taguɗo en o moƴƴi e meɗen o waɗi en julɓe. Iɗen juula e nelaɗo meɗen Muhammadin salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Nelaɓe neliraɓe yurmede wonande ɗeɗo mofte. Iɗen toro Allahu subhanahu wa ta'ala yo juulo e maɓɓe e kala ɓen iwtirɓe ɓawo maɓɓe ha ñalande dargal amin. Den toro Allahu subhanahu wa ta'ala yo Allahu on hawtito yenen e maɓɓe ka jannatul firdausil ala ya rabbal alamin amin. Musidɓe julɓe tedduɓe kwati kon den toro Allahu subhanahu wa ta'ala on tawnuɗo en ɗeɗo balɗe 10 donkin ñalaɗe tawɗe ko ɗeɗo ɓuri moƴƴude e ñalɗe ɗen fo ko fuɗata kon ka hoore leydi ɗo. Hiɗen weltanomo kanko Allah, hiɗen toromo kanko Allah yo Allah hawrindin en e kala moƴƴereji ko wawɗe wadde kon o arsika en kadi waɗangol mo kanko Allah waɗira sabu makko kanko Allah o jaɓana en ɗum kadi ya rabbal alamin. Hiɗen toromo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo waɗan en sabu ɗeɗo balɗe teddugol ɗeɗo balɗe e moƴƴugol ɗeɗo balɗe o waɗana en ɗum sabu ko yaforo bakkatuji meɗen ya rabbal alamin amin. Haray musidɓe julɓe tedduɓe no andirɗon noon hankin en arno ɗo yewtuɗen fi siɓɓe meɗen holluɗen mapunde kadi ko ɓe mari kon ko ɗum woni e siɓɓe meɗen wonirɓe telen gawal. En arno hanki fuɗɗiɗen waɗugol yewtere nden ɗo lantoro on tawono wonɓe ɗo ɓen fof mi torki on feƴƴinane en vidéo on ɓay hande ɗo na waaju wonɗen wadde ɗo bal ko o labtani mo fuɗɗiɗen ɗo mo faalaɗen wallitagol ɗo ko fi ɓen faalaɗen kadi toujours ɓeydugol wallitagol. Hanki en arno ɗo alhamdulillahi rabbil alamin acce taw natoren ka ɓeɓe TikTok ɗo ndaren si tawi TikTok kadi ko yennugol tum ɓe wawata so tawi kamɓe kadi no ton gaynoɓe haaju ko ɓe innata ko aywa. Nam musidɓe julɓe tedduɓe haray no wirɗen noon hankin en arno holluɗen ga wondema siɓɓe meɗen no tori en ballal jonnon hiɗen andi taho en yewtino ɗeɗo balɗe ko balɗe ɓurɗe moƴƴugol ni. ɓeɗo musidɓe meɗen wiwɗen ko ɓe faala wadde ko wiyete kon e honno poste de santé na labtani jano kono ko clinique ko hun kamɓe wawa ñawdorde fi hon ɗum visuɗen ɓeɗo fi hon ɗum wiwɗen ye wallito ɓeɗo ko fi hon ɗum ko par ce que go'o goyɗen andi wiwɗen hankin e yewtuno
fuuta fo no haton jine laptaniji e yeddodiraɗo kono ɓeɗo kamɓe kadi yani ko maɓɓe kon ko wiyete konga pular no ɓurti ko maɓɓe kon no feƴƴiti ko ɗum waɗi si wiwɗe ɓeɗo no hana wallitede jonnon ɗo en fuɗɗade taw yewtere nden mi andintinayi on numéro men zel tawi ko wonirɓe Amérique ɗo zel on ko 347 523 3007 ko ɗum woni numéro men zel on e numéro orange money lagine on kala ka wonɗon hiɗo wawi naɓude ko 620 40 03 13 ɗen mari numéro représentant ɓe wonɓe Sénégal eɗen mari wonɓe Belgique kono ɗon mi hunjaki numéro ji ɗin ɗo donc malheureusement mi wata addugol ɗiɗo kono gasi live on gasoyi par ce que hanki ɓawen wadde live men on wonirɓe Europe ɓuylandino lan rib men on eɗen mari acompte Europe ɗum woni France et Belgique ka tata jama on wawai wadde bir ko ɓe wawi wadde ko e musidɓe julɓe tedduɓe arten ɗo ko fi honɗum waɗi si wiwɗen ye wallito ɓeɓe gawal ɗo fi o laɓtani maɓɓe ko piiji ɗiɗi ɓe yewti en ton tawi ɗum ɗo no satti moƴƴa no gasa en fijino yay ɗo kadi vidéo on nano ɓe wi go'o hakkunde maɓɓe e laɓtani maɓɓe on centre ko 45 kilo no toro on feƴƴinanen vidéo musidɓe mo kala meɗen yo partage vidéo on une seule fois wallahi na fi ɗaɓɓugol ɗo vi wonɗe kono no gasa ɓay ko fi moƴƴere sen sakiti no gasa enen sen waɗali Allah adda e waɗoɓe est ce qu'on fami donc ɓeɗo ɓe wi ɓe seppay 45 kilo fi naɓugol nawnuɗo ɓe wi haysi sonnajo sowi ke tawi ko ma o jibina sewti ka o jibina koɓe rondo mo ka ɓoggi ɗon ɓe naɓa mo honto ɓe naɓa mo fi jibinoygol rondomo e ɓoggi koye ɓoggi ɓe watta mo ɓe rondo ɓe lumbina mo laakoy koy ɓe lumbinirta cagol ngol ɓe naɓa mo ɓe seppina mo 45 kilo ɓayɓe wolani en ɗum ɗo tawi no metti hoolagol si goɗɗo noddima to wolnima siga ɗum ɗo hara anga sikka e wawa wonde ɗa wawi famude goɗɗo no wawi seppude 5 kilo 10 kilo 7 kilo yahugol labtani kono 45 kilo hara kadi koya rondo nawnu ɗo non no satti de musidɓe donc imminɗen goɗɗo yo yahu o visa nayi o ndaara go'o o filmora on yi vidéo en partage mo hanki jemma ka page Aljanna family ɗo no gasa téléma ka Facebook ono wonɓen ka TikTok men naɓali mo ton donc haray ɗo no gasa on wawi buye mo wawi de vidéo moɓɓe kadi yaalimo son gani ɗo wawi yiltagol ley ton donc haray hanki en arno wiwɗen iɗen faala coggu 96 feytol alhamdulillahi rabbil alamin wiwɗen ɗo en gaynude live on hiɗen faala timminde ɗum allahu waɗi ɓay jama on hiɗen andi toujours Allah no acci moƴƴuɓe Allah nonani en ɗum ɗon wawi timmude coggutolje ko landano ɗen ko yo Allah tawɗen ɗo yonoyay ko ñappire par ce que ko débit estimatif waɗa e wiwɗen kadi fi madriyeje ɗen ɗum ɗon kadi Allah waɗi wawɗen timminde fi muɗum alhamdulillah hande ko ɗum faala ɗen hanki e yewtuno ko ɓe landino en ko fi siman e piiji ɗin fof no nder ton kono ko seeɗa seeɗa on ɗen ƴettirde basically hande ko fi simanji ɗin faala ɗen iɗen faala yen heɓu jama wawoɓe wallitade en saabu Allah wawen wallugol ɓeɗo musidɓe andite si woni sonnajo rondeteɗo tawa ko faalaɗo jibinde hiɗen andi hay ka caega risque ji ɗin no woodi tawa koya rondo oɗo waɗamo e ɓoggol naɓa ɗum ɗo wallahi no yurmi musidɓe min kam nanno ɗum ɗon mi tawi vraiment piiji buy no woodi ko falnoɗen wadde ko hannoɗen wadde nder ɗeɗo balɗe sappo kono tawi waɗugol ɗum ɗo kañum kadi ko urgent nde tawno fewno ɗo kadi moƴƴereji ɗin hiɗen andi koko multiplier musidɓe julɓe tedduɓe donc haray ko ɗum addi en ɗo yewtugol ɗen darude si tawi no woodi e meɗen kala heɓowo wiwɗen numéro men orange money o lagine ko 620 40 03 13 gel men on Amérique ɗo ko 347 523 3007 ni ɗen mari numéro orange wonɗo Sénégal ko noon no mi hunjakimo ɗo simi gaynoyi mi windemo sella jaɓi ka page Facebook haray hande ko fi simanji ɗin faala ɗen hiɓe landi en 9 tonnes ciment jonnon e nder ɗum ɗon ɗon andi fewndo simanji ɗin no manki laginde saabu walamugol no gollude nokkugo donc min humpiti kon haray sako goto fewndo no yahi ha 85 000 franc guine telen ka intérieur ton ka wona yede par ce que ɗo ko iwlaɓe ha gawal ton haray sodiroyten donc so ndaari ɗum sako sappo goto ko 850 000 850 000 wiyen tun ko moins de 100 $. Donc ton goto on so ndaari ko 1 700 000 no ɗum kadi wiyen no gasa ko à peu près 180 $ ma 190 hakkunde ɗon ɓay mi anda hande dala ko jelu fewndi lagine donc ɗe landa noon ton jeenayi
ko wawata yani crepugol dala sa laftaño ɓayen heɓi coggutolje ɗen anditen se ñappoyi tun en wawali dala sugol laftaño wata gollude aray kadi e yawno renseigné ɗen est ce que ɓe heɓay gollowo ton tawi ɗum ɗon kañum kadi ɓe rasiren ɓe heɓay gollowo ka laftani ɓe heɓay kadi honno ɓe jogui kadi autorisation gollugol laftani o aray musidɓe julɓe tedduɓe hande kadi en udditi dambugal ngal hanki en heɓuno moƴƴuɓe waɗanoɓe allahu subahanahu wa taala waɗan ɓen ɗo coggutolje ɗen 96 fey tol hanki allah newni wawɗen heɓude hande kadi ɗen faala coggu 9 ton siman o hay so tawi fo timmata ɗo kono wakkiloɗen dow heɓen anditen wallahi koye moƴƴere allah subhanahu wa ta'ala tawi an ko a tawaɗo e toreteɓe na a torotoɗo na par ce que no wawno wodde hara an hiɗa tawa e ɓen wonɓe ton hande hara ko to wonnoɗa e nder ndin leydi ka tawata ɗon si goɗɗo so wike o rondete o naɓe de kilométre par ce que na doole men itti en ton waɗi en ka wonɗen ɗo ɗum haray ko en andi to anditen kadi waɗugol ɗo waɗangol ɓeɗo oɗo laftani ko ɗum wiyete sadaka jariya fi hon ɗum en anda ko jelo aroyta ñawdo e o laftani en anda ko wonkiji jelu allah waɗoyta sauve e nder o laftani ono gasa kadi enen wonɓe ɗo ɓen fo no gasa goto e men tippata ton hara anda to yarata ton ɓay ka ɓe wi ɗon ko gawal ka wiyete ñamaya mi anda on no ɗumaji ɗin no ɗuuɗi est ce qu'on fami haray onon ɓe tiktok ɓen hanka facebook me wonno onon wonɓe ɓen ka tiktok ɗo meɗen tanɗini no gasa rana yennoɓe to woni ka tiktok no gasa hiɗen mari ga kadi wawɓe wallitade wawɓe waɗande allahu subhanahu wa ta'ala kala ka hikkorɗo si tawi woni hiɗon e leydi go hara on anda ko hombo wawa ton contactude fi waɗugol ƴette numéro amen on ɗo no wawi wadde +1 347 523 30 07 mi fuɗɗito +1 347 523 30 07 ɗum ɗo ko sai kala ka wonɗon so tawana nder amérique wonɗon haray son ɗaɓɓiti o numéro ɗo on yiya men ka whatsapp o gaddana men audio andinon men ko leydi hondi wonɗon min wawai humpitude on komɓe wawa ton humpodirde depuis hanki yimɓe ɓuri addadilam message ka messenger e ka whatsapp mi wawa ɗi yiwde taw ɓay hari occupation ji ɗi no tiiɗi moƴƴa donc haray kono mi jaboytoɓe inchallahu taala mi artana ɗo fi wonɓe natugol ɓen joni wiwɗen ko siɓɓe meɗen tampirɓe fi ko wiyete kon clinique machallah hajja aissatou diallo ko adduɗon kon hewti alhamdulillahi rabbil alamin haray ɗen udditi dambugal ngal wiwɗen fi honɗum fi simanji ɗin ɓeɗo ko wonɓe village ɓurɗo woɗɗude si tawi goɗɗo seppay 45 kilo fi hewtugol e laftani ka sare nde woni ɗon modi ɓeɗo no woɗɗiti ka woni ɗon iɗen andi noon mbuyno mari ɗiɗo situation ji kono ɓaye yina laamu ngun areten fewten ko enen ɗo anditen kadi ɗeɗo balɗe ni ka wonɗen ɗo hanki e yewtuno no woodi woɓɓe allahu on hoddiranino ɓe hunjagol arɓuɗo ara non o fof makko ɓe jotto ɗo no gasa e nder ɗeɗo balɗe 10 no woodi ni wonɓe jangude alqur'ana allah on tawa ɓe tippinaymo ko fandi o laabi 3 laabi 4 e nder ñallal ngal est ce qu'on fami donc no woodi woɓɓe yimɓe no falanatugo ka tiktok ɗo kono mi wataki sittude e goto par ce que na débat won en taho no woodi woɓɓe wiwɗen e nder ɗeɗo balɗe 10 nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ala moƴƴere nde neɗɗo multipliante nde neɗɗo jaɓante nde neɗɗo yoɓete ɓuri ɗeɗo balɗe 10 e nder ñalle ɗe minnalde jemmaji ɗin ko jemma sakkitori ɗin ka suumaye mais ñalorma ko gollanta allah hara allah no weltori ɗum ala ɓuri ɗeɗo balɗe 10 ala kadi balɗe ɗe allah on hawtiti golleji ɗin fop ɓuri ɗeɗo par ce que koye ɗeɗo tawata hajjuno ga horugol no ga juulugol no ga dewe islam on fop koye ɗeɗo tumboniri par ce que suumaye goɗɗo ko wakkili wo o hajjoyta e suumaye kono ɗeɗo fewndo ɗo ni woɓɓe no ka kaaba no hajjude donc moƴƴereji ko woni ɗeɗo balɗe kon no ɗuuɗi musidɓe julɓe idan haray si tawi enen en hunjaki alqur'ana on nam monsieur alpha ba alhamdulillah on kadi ko adduɗon kon hewti si tawi enen en hunjaki alqur'ana on en wawata jangoje no gasa hay ko selli alqur'ana on na enen waɗi no gasa na fotu men ko gonga julɓe ɓen fo wawata hunjitagol alqur'an julɓe ɓen fo wawata jangude janna alqur'an kono an kadi ko ɗo wonɗa ɗaɓɓirande allah aljanna ma on question ɗo waɗen landade par ce que imamuɓe wonɓe julnugol saudi ɓen
e enen jibinaɓe fuuta jaloɓen en fof ko aljanna faala ɗen sahabaɓe nelaɗo ɓen ko aljanna faala fami donc hay sahabaɓe nelaɗo ɓen naɓe fo wonno e situation goto woɓɓe ko financièrement heɓirno aljanna woɓɓe ko ka jannugol janga madame ummu kake alhamdulillah ono kadi ko adduɗon kon hewti wiwɗen ɗo ni hiɗen udditi dambugal ngal musidɓe wallahi no wodi ɗo sonnaɓe e talibaɓe wonɓe ɗo hiɓe yamirilan kala komi yi'i moƴƴere no waɗede tamiratoɓe de yomi naɓanɓe ka privé maɓɓe mi nodduɓe mi noddaliɓe taw lan andi si mi noddiɓe buy e maɓɓe ɓe waɗay kono sago an en fof meɗen en hawtata heɓen baraji ɗin golle ɗen ɗo taw ko golle tiiɗuɗe ni ko golle tiiɗuɗe nangaɗo fi o labtani par ce que ɗo andi labtani ko jokkatamo ha inna hande docteur jo ari joɗike ka bureau o fuɗɗike ñawnude ɗum na ko weli fino mais ɓeɗo ɓe heɓino ko ɓuri mawnude kon ɓe darnino gimbal ngal ha gasi ɗum ɗon heɓi hitande depuis ɓe fuɗɗi ɗum ɗo mahara ɓuri ɓe landinoke balle goo yahi ha ɓe darike donc si tawi woni ɓe mutike ɓe ari ha ɗo en haldi ɓe wakkilike kono ɓe ala sina ɗum ala ko habbi hitande gimbal no darnangal ñappaka fami donc ɓe wi ɓe fewti en ɓe torike en simiɗo anduno kadi en wawata waɗude mi aratano ɗo mi fewtay kono hiɗen haldi ko moƴƴere faala ɗen ka allahu subhanahu wa ta'ala no wiruɗen noon enen en gasa en wata jangude alquran no gasa en yahali hajju hikka no gasa piiji men mbuyno kalori nokkugo kono wallahi musidɓe julɓe sadakaji meɗen ɗin si tawi en anyanike allahu subhanahu wa ta'ala en waɗani allah e nder ɗeɗo balɗe ko moƴƴere molnande ko allah tun andi ko jelu o yoɓoytama ko allah andi ko jelu o yoɓoytama idan musidɓe julɓe tedduɓe ɓe landiɓe ngal ballal ɗo iɗen andi buyno tori balle no landori nokkeli ɗin fuu kono vraiment ɓeɗo hiɓe besoin ni o aide men ɗo ko fewndo ɗo kadi waweten waɗande ɓe inna sa walla e julɗo wallumo fewndo ka o maapi ɗon fami donc haray musidɓe julɓe tedduɓe julɓe l'islam ɓeɗo no hollirɗen noon ɓe darni gimbal ngal ɓe gayni ɓe heddike crépugol ɓe ala feere crépissage ɓe ala feere waɗugol on ɗum ñappugol alhamdulillah tolje ɗen timmi hanki hande hiɗen tori jamma on no heɓiren tonu 9 sima tonu goto kala ko ɓe wawen wolande kon ko 1,700,000 par ce que saku goto ko 85,000 so waɗi 85,000 fois 20 ko 1,700,000 si tawi mi fayali ka calculal nga ko ɗum haray joni noon on calculay ɗon 1,700,000 fois 9 ɗum andi ɗum no ɓuuri 10 millions on faami donc haray koyen wallidir toroɗen anno nder enen jama on si tawi an amara ko waɗa siɗa mari mo informa noddu on ɗon wowlanamo noddu on ɗon wi'amo a hiɗen mari ɗum ɗo siɗa mari feere waɗu si o tigi mara feere alhamdulillahi kono do ɗeɗo balɗe 10 wona fi sadakaji ɗin tun wona ka aljanna family ɗo tun wona nokkugo mi torki on musidɓe wallahi koye moƴƴere allah tawni en ɗe balɗe ɗo jelo hande ɓe anduno ɗen rowani no wuuri selli tawa ɓen hande no ka kaburuji maɓɓe jelo hande ɓe anduno ɗen no selli no dogitude e meɗen ɓen no waali hande ka laptaniji ɓe perdino conscience woɓɓe no yani crise woɓɓe tension no liɓi ɗum donc si tawi an allah no accuma hiɗa sellani hoore ma hay si tawi woni ala wawde badde piiji go mais siɗa mari cellal ma ngal ƴettu allahu subhanahu wa taala hay si tawi a sella moƴƴa ɓayɗa wuuri ƴettu allah tabaraka wa taala haray wakkilo ɗen anditen o aljanna ko wonɗen wolde fi muɗum ko naneten fi muɗum wallahi o aljanna coggu makko ala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki hay e goto e moɗon naatiroyta aljanna sabu golle ma moƴƴe ɗen tun ko naadoytama aljanna ko si a wakkilanike allah a gollani allah laɓɓinanimo o heɓa ka o fawa yurmede makko nden nelaɗo maaki hay kamɓe ɓay sahabaɓe landino ɓeni nelaɗo hay menen nelaɗo maaki hay an nelaɗo ɓe maaki hay min ɓe maaki hay onon nelaɗo maaki hay kamɓe ɓe wata naatiroyde aljanna golle maɓɓe moƴƴe ɗen par ce que ko woni ton kon no hecci ko gollanɗa allah ko andite ko tawata allah ko wi kon kon aljanna nema tawɗo lannata abadan ko ɗum ɗo farade musidɓe julɓe hiɗen mari paykoy ɓe falɗen waɗande du'aji hiɗen mari probléme ji en fou ko ɗi sadakaji ɗo waɗeten toroɗen allah sadakaji ɗin kadi fop ko ɓuri moƴƴude ko sadaka ko wiyete kon sadaka ilowo sadaka tata mo waɗata on go'o o a rewata toon sako goɗɗo jarne ɓayi ɗon andi allah no sifino fi yimɓe moƴƴuɓe ha allah weltaniɓe
o wi golle maɓɓe ɗen hari ko hiɓe okkayno hiɓe ñamminayno yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira kono tawi naɗe golle ko ɓe hokki ɗo kon to weli Allah koko tawi kon ɓe wi'ayno menen men ɗaɓɓa hay yo jarno men la nuridu minkum jaza'an wala shukura menen ko men huli ko yawmal qiyama idan ɓelandiɓen fi o laɓtani ɗo min ha hande mi feƴƴa allaɓe saare ha hande hay komi yahi kon laɓe saare mi konta on faami mi anda tele ley ton na fere gawal goɗɗo anda no gasa ñande goo haaju yanatawa ko ma yaha ton kono miɗo tanɗini no gasa enen ɗo ha hande yarata ley ton on faami donc waɗangol ɓeɗo tawa a jiji tanɗinaki ɗa yahi ton goɗɗo goo landitima goɗɗum ma ɗum goɗɗo jarnuma weltoranma ɗum ɗo no holla ko Allah subhanahu wa ta'ala wonɗa waɗande haray musidɓe julɓe tedduɓe yuɗe numéro zelon ko 347 523 3007 siko sago an ɓay menen gaɗɗo niɓɓay gawon futron alansara heeway woni kono ɗo faala si tawi en heɓi feere o moyn heɓen haysiko coggu e ton nayi on hande si on men ɗo coggu ton nayi on o moyn hara janngo ko fi ton jowa e fi jowi yedditi ɗiwole ten fimum kono wiwɗen oɗo en jokkay mo ha heɓen ma ha anden en ronku arana ado fiyonde en waɗali en wakkilaki kono ko ɗuwa si arɗen fewtuɗen jama on ɗo hara mi torike on kala tawɓe waɗiɓe yoɓe weltano Allah Allahu on hoddiri waɗiɓe taweteɓe e wallitotoɓe ɓeɗo kala tawɓe heɓali feere ko waɗi kon hara ino numéro men on ɗo numéro men orange moni lagine on ko 620 40 03 13 ko wawɗo wadde wo waɗane Allahu subhanahu wa ta'ala andon ko sonnaɓe suwiɓe hewtuɓe hani jibinoɓe wonɗon e wallude andon ko bobohoy jibinte koy tawa goɗɗo anda situation makkoy wonɗon e wallude si tawi hande o laptan ɗo gasi par ce que village on ko ɓe holli en hiɓe jogii ko fanɗi fanɗude wo e village ji jowi humodirɗe e maɓɓe ɗon kono situation ji ɗin so Allah waɗi moyn on ala haray moyn on ala no gasa si tawi nano ɗum depuis ɓe fewti en ennan yen walluɓe ma depuis ɓe fuɗɗeno kamɓe kadi ɓe gaynino ɗum ɗo faami donc haray ko ɗum mi faala andintinde jamon ɗo onon ɓe wonɓe ka TikTok on yafoto mi waɗa vidéo on pause 1 minute mi huɓɓinana men ɗo vidéo on par ce que vidéo on kaka téléphone wonirɗon ka TikTok woni donc fii to yo tawɓe jentaki ɓe yoɓe wawa jentagol ɓe anda ko honɗum wonɗe yewtude fi muɗum haray onon wonɓe ka TikTok on yafoto men arta e moɗon inchallah mi holla on ɗo vidéo on e ñaade mi jentinamo ɗo daron si tawi onon kadi ko honɗum wiwɗon e muɗum ok fituyen andu ko wonde wolde ko natindi natali wonɗen ko réalité wonɗen e yewtude donc ara hino ɗo vidéo on on wawi jentago unti ko hakkundere ɗo ɗinɗon hoore karan woturum ɗum hetti woturum ɗum hettaki kono ɓayala ko rewe sino woduno ko rewe arana ɗo ɗum arayno men sajibinayi siko areɗujo ko woni wo ko woni ɗo si tawi ko a nawnuɗo ko simen rondike ma ɗo e jala men lumbinamaɗo vidéo on kono ko ceeɗu koore karan hay men lumbirta ɗo hilaade ɗen ɗo no woniri ɗo haray tigi tigi on ɗo ɗimen tori ballal min dara ko honno faborto o men Allah newniranta haray toujours men tori ballal o yi hakkunde ɗo e gaɗa to sinaɗe laaɗe ɗo o yi siko moto kadi o yi laaɗe ɗen ɗon men woni lumbirde ɗen donc ko ɗe men lumbirta ɗo noon wonde hay ɗe balɗe ɗo ni moto ɗiɗi untike ɗo unti ko hakkundere ɗo ɗinɗon hoore karan woturum ɗum hetti woturum ɗum hettaki kono ɓayala ko rewe sino woduno ko rewe arana ɗo ɗum arayno men e guiro ɗo kono ala ko men rewa o yi population o ko woni ga kon fof no ɗuuɗi Karim Touré jeeyaɓe honto jeeyanama sogo no ɗuuɗi kono ko ɗum woni ko hay poste de santé goto woni komin jogitaki lawol go min jogaki en plus ko ɗum woni cabinet médical nokko ala ka woni nder ga kaɓe wawata hay petit pharmacie min jogitaki kaɓe wawata ɗumanude donc population o no ɗuuɗi mais min ala suudu ñawdordu ɗo haare si goɗɗo nawni ɗo eyyi ko honto haare wonɗo mo naɓude ñawdogol ɗo mo nawni ɗo haray ko il faut que min naɓamo ɗo ha 45 kilométre somin wawa hewtude ka wawata ɗumanude par ce que ɗum ko gawal hakkude amen ɗo e gawal ɗum ko télé 45 woɓɓe natel gono toon donc ɗum si tawi woni no moyen ji ɗin permettatama ara par exemple nawniraɗo moyen ɗuuɗa ɗum woni nde no inne on heeɓi moyen no wawa naɓirde mo hewton ko laɓtane toon ɓuyno ɗum no wawi perdude vie mum o hara o rétablir lon tigui jongol par manque de moyen donc de fait que distance on no pooɗi ara miɗen mari nden tampere ɗo ko tabbitika nder saare ga
haray kadi na rewi do joni ko men arata do e tiangol on nani ko wi kon ka 45 km be yata fi yawgol nyawndugol goddo donc haray do iden heda enen jama on en tori jama on wallindirgol jondiren juude tay no wodi ko wawde wadde waɗiranen allahu subhanahu wa ta'ala say ala kadi waɗanen ɓe du'a parce que julɗo ala ko ronkata siɗa mari ko waɗa waɗir sabu allah waɗanaɓe siko infram marɗa siko ka orange moni naɓirta sina ɗum ƴettu numéro amen on ɗo +1 347 523 30 07 addanamen ka whatsapp ko honto wonirɗa inchallahu taala min wawete andinde sina ɗum hine numéro orange moni on ɗo 620 40 03 13 ɗo ko si tawi harana e nder amérique wonɗo si tawi ko nder amérique wonɗo ok ɓeɗo ni mi suleybo téléphone no yafoto vidéo on no ka pasal janna famille ara no ɓuri ɗum ɗo laaɓude arana o koko on ɗen hollo ɗo komo waɗuɗen on kamɓe tigiri so naati to on yiyemo ko on partage uɗen hanki donc si tawi ko amérique ɗo wonirɗo numéro gel on ko 347 523 3007 haray mi landoto on mi toroto on hiɗen ha ton jiɗi toon jeenayi sima e nder beru ko ari ɗo kon en heɓal taw coggu toon en heɓal taw beru toon ko beru ko ari ɗo kon hande joni ɗo en heɓi noon seeɗa kono ko ari ɗo kon en timminal taw coggu toon en heɓi noon feccere en heɓi coggu feccere toon haray hiɗen andi no woodi ɓe allah subhanahu wa taala elti hara ɓe waway waɗude hande hay ka mellagine no woodi ɓe noddeten ta ɓe waway en waɗande ɗo no gasa beru ɗum ɗo onon landi ɓe fi orange moni on ko 620 40 03 13 haray enen wonɓe darugol ɗo ɓen iɗen wawi wadde piiji ɗiɗi sen feƴƴini vidéo ha en gayni ta en amu ƴettugol téléphone meɗen on feƴƴinen moƴƴere nden wiyen a ɗum ɗo on nani ɗum ɗo na enen fotata goɗɗo e goɗɗo ittu on faami kono noon no gasa woɓɓe hara ɓe anda fi honɗum hara ɓe anda fi ɗum ɗo ɓe ala facebook ɓe ala nande ɗum ɗo no gasa allah waɗama saabu humpitaɗo goɗɗo tun en na min kadi mi waɗay ɗo 1 dollar ma mi waɗay ɗo 1000 franc guine est ce que on faami allahu alam no gasa tawa mara ko waɗa ɗo ko no gasa nodda ɗo goɗɗo on itta ɗo ɓuri an sa ittay est ce que on faami donc haray ɗo wonayo goto eni tun amin ala ko mi waɗama ɗum mi mara feere wallahi fo ɗen mari feere par ce que ko moƴƴere ni elaɗo sallallah alih w sallam maki addallu ala alkhayri ka fa'ilihi haray gol wani tindinɗo yo moƴƴere waɗe no wawi waɗɗo moƴƴere nden en torki allah yo allahu newinan en wawi wallugol ɓe musidɓe men ɗo ɓe yalta e rondagol ɓe yimɓe ɗo e 45 kilométre rondagol goɗɗo en tori allah yo allahu newinan en waɗa en sabu ɗum ɗon iwa haray onon wonɓe darugol en ɓen mo kala moɗon heɓuɗo feere ko waɗa wo yo waɗan allahu subhanahu wa ta'ala iɗen faala timmingol no wirɗen noon coggu o moyn toon naysiman siwen ɗo ha joni en heɓal taw coggu toon goto haray ko onon hiɗon heɗa ko addi men ɗo ko hollugol ɗo moƴƴere nden so wawi wadde awa say kadi en wawale waɗanen ɓe du'a na forcément ko enen watta ɓe arino ɓe torike woɓɓe ɓe waɗaniɓe gimbanga est ce que on faami nden ñande ɓe andano enen en aray ɗo kono tawno moye maɓɓe on permetta ɓe ala moyen ɓe ari ɓe fewti en enen kadi sen wawali wadde wallahi allah adda e woɓɓe goo waɗoɓe est ce que on faami donc hara en tori allah si allah newnani e yen wawa wadde enen gaynen fuu ɓay ko moƴƴere falɗe hande no wodi siɓɓe men wonɓe jangude madina ma ɗum makka sen naɓaniɓe ɗi vidéo ji ɓe yewtidi e arabuɓe no gasa arabuɓe no wawi ɗen hewa heɓude arabujo goto pet wiyo ƴetti charge o laptade fe waɗa mo ha gasa kono est ce que enen ko ɗum nafatay arabuɓen ko aljanna ɓe faala ko aljanna faala ɗen buy e maɓɓe kamɓe kadi toon ko wallingol seeɗa seeɗa namo kala yiyo toon ɗo ɗi projet ji ko arabuɓe watta ka men wiyete ko arabujo gotol ƴettugol ɗo gasa 10 000 50 000 jonna non kamɓe kadi ko seeɗa seeɗa ɓen ƴettirɗe ɓe jonna on faami woɓɓe maɓɓe woɓɓe noon no wowi wadde ara ko milliardaire ɓe ɓaɗa e fof nde wotere kono ɓe ala ɓe mbuyi ɓe wallinay gokkum ɓe heɓa buy ɓe yaa ɓe jasana en forage ɓe darnana en juulirɗe ɓe hosana en laawi est ce que on faami tawa noon enen kadi ɗo hiɗen wawaɗande ɗum hoore men ko en capable fi honɗum par ce que ko aljanna ɓe faala ko aljanna faala ɗen bal kamɓe ɓe ɓuri en ɓattade par ce que ɓe yahay ɓe juula ka kaaba ɓe heɓa ko juultaɗo fana goto amérique ɗo ma lagine ma sénégal ma angola ta kamɓe si ɓe juuli fana goto ka kaaba a juulay fanaji guluji 100,000 100,000 fois si heɓa fana maɓɓe goto ka kaaba
ɓen arabuɓe wonɓe waɗugol ɗin sadakaji ɓe aray ɓe juula hajje ijjatu bari belgique mi yodi yomon on kono mi wawali famude simi gayni inchallah mi jaboy to incharahman e si ɓe juuloyi madina an a juulay ɗo fanaji wulure si heɓa fana maɓɓe goto si tawi noon allah ɓurniɓe ɗum ɗo fo wiɗe weltani allah tabaraka taala enen en joɗike ɗo kadi tawa moyin kun heɓeten kun kadi ko ma habbode nun noon kadi ɓe waɗanayi golle men ɗen ton e yi laamuji ko allah jarri ɓuri en kon wona yiɗan ɓe population o moƴƴere joni no naafi ɓen noon ɓe ala gollude ɗen kadi jottuɗen innen en gollatagoy par ce que laamu ngun ɓe yaada e golle maɓɓe ɗen enen kadi en yaada e golle men ɗen mo kala allah ñawoyay mo feere golle ko waɗi ko donc ɗo na en blemu hay e goto kono anditen wona en daruɗi vidéo ji ɗo tun innen a haray no gasa ko woɓeɗo do ano hollitede mako ɓeeɗa mako ɗuma ko minni on kon wallahi si allah wawni en waɗi labtani on ɓay tun o fuɗɗama o waɗete si en wawali allah adda e waɗoɓe kadi yo allah walno en no haray ɗen habbi jama on iɗen faala heɓude o moy coggu ton ɗon tan nayi siman o ndaren si ɗum no wawi timmude alan saramen on noon ɓattike ga haray ko homɓe woni waɗanoɓe allahu subhanahu wa ta'ala ɓe ndaru ko marɗa kon min mi anda ko jelu mi mari mi anda ko jelu marɗa an o won o ndaru gollanɗo kono wallahi allah no andi hanki mi wowlantno en ɗo iɗen hani jarnude allah moƴƴa ɓiɓɓe men ɓe nawnay ɗo ma enen nawnen ɗo yahen en yoɓata ha en franc buy'e meɗen ɓe ñawda ɓe ha ɓe dikka ɓeɗo noon kamɓe koyɓe ronde ɓe naɓe ida hani ka jarnen allah subhanahu wa ta'ala weltano ɗammo e yani hollen mo kadi ɓayo moƴƴike meɗen enen kadi en moƴƴote tagore nde sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maki irhamu man fil hardi koni onon ɓe julɓe moƴƴuɓe ɓe allah on weɓitani moƴƴe e ɓe wonɓe ka leydi moƴƴe e julɓe ɓen moƴƴe e yimɓe ɓen fi hon ɗum yarhamukum man fi sama yurmina on allah jawonɗo ka sama o si tawi enen hiɗen ɗaɓɓude aljanna hiɗen wakkilade portoɓɓen e wiɓe jaɓa l'islam kono ɓe darni laptaniji ɓe waɗi ko wiyete ko médiqué carte fiya ñawdo ɓe ñawdete free kamɓe inole kamɓe jaɓa l'islam enen ɗon hiɗe wi ko enen woni julɓe ɓen haray na enen ɓuuri handude e wallitagol jama yoɓe ñawdo di woɓɓe goo min tañinaray ko enen ɓuuri handude ɗum diyo woɓɓe goo wawu ñawdagol machallah hajja mariam onon kadi ko adduɗon kon hewti machallah e haray musidɓe julɓe dammugal ngal no udditi wawɗo wadde o e waɗan en gel fi wallitagol ɓeɗo musidɓe meɗen ɓe wawa heɓugol ɓomoy coggu simanji ɗin ɗo sen wawali heɓugol coggu simanji ɗin mi wawoytarde ɗo ande kadi janggo ɗum mi nodda ɓe woni mi dara ɓe mi andi ɓen ka privé mi nodda ɓen ɗon biro ko min heɓi min yamen waɗa inchalrahman haray si allah newnoyi ɓen ɗon ɓe wawi wadde ka privé ji awa komi ardi ɗo mi explique ni o na on fo mi jogi numéro ji mun ɗi mi jogi no numéro ji buyi ɗo kono haray koyen wallidir wawen jonnugol fi mo kala meɗen yo heɓu seeɗa surtout ɗe balɗe ɗo tawata sa itti ɗo 1 franc allah ko milliard ji marantama donc en hana wejjitagol fi ɗeɗo balɗe ɗeɗo feƴƴu tawa en heɓali ko waɗanɗen allah subhanahu wa ta'ala sabu ɓiɓɓe meɗen ɓen sabu hoore meɗen sabu ɓeygure men ɗen nama hajja fatima bari onon kadi ko adduɗon kon hewti machallah allah waɗan on joddi aljanna haray o yiigo mi haalani on si enen en neeɓi woɓɓe goo wallahi woɓɓe goo adday si enen en dartike woɓɓe goo waɗay numéro men orange moni on ɓay buñonde haray ko afrique ɓe wata naɓirde ko 620 40 03 13 nam madame ba inchallah si mi gañi ɗonon kadi mi nodday on inchalrahman e wiwɗen ko 620 40 03 13 si tawi hiɗen mari ga wawa o ƴettan gollen haysko feccere ton siman ɗum ko $100 no $100 a heɓani en feccere ton siman si tawi ma ɗum ƴetta omon feccere ɗimmere nde ko ɗum woni sa heɓi ɗo $50 o moyen a heɓay sakuji 5 siman tawata ɗin non an kadi ko an sodi ɗi siɗa mari feere kadi ƴettugol an tun to noon ɗa wawi waɗugol si tawi kadi hiɗon faala hara ko faalaɓe sodugol siman on jonna en ɗum gaɗɗen haton jini enen ko faalɗen koyo golle ɓe aɗen gaso nayndugol ko ma addiroɓe ga muɓɓe si tawi hiɗon faala hiɗon mari accès sodugol simanji ɗin haray ɗon wawi wallugol len ɗi hewta laabe ka saare si ɗi hewti laabe ka saare ɗon kadi min wawa hendagol ɗi min wawa naɓugol ɗi bisnillahi taala ha kadi yaate gollede ɗon kono ɓe musidɓe landiɓen o labtani ɗo clinique mo tata ɓe fuɗɗike
ɓe holli vraiment hiɓe wawi wakkilagol ɓe waɗa seeɗa. Haray mi falaka ɓe ar e meɗen joɗoɗen ɗo ronken vraiment waɗude enen kadi ko wawɗen kon fi hon ɗum fi wallitagol ɓe oɗo laftani. Haray ɗum ɗon moƴƴa. Donc haray ɗen heɗi jama on dambugal ngal no udditi numéro zelon 347 523 3007 ɗo déjà en timmini coggu toon goto e no gasan heɓi kadi ko fayi ɗon seeɗa be vérifié ndare. Ok, ɗo no minniri on noon toon goto on fayda ko telen 190 innen tun $200 parce que ko 1,700,000 joni noon so jettiɗo 1,700,000 mi anda fewdo ɗo ɗuma ko jelu fewndi honno dollar ko jelu fewndi kono ɓaɗa wona kadi ko yoɓanteɗi paasi ɗi yaha ha ɗi hewtoya ko ɗo signoɗen haray en estimate tun at least $200 ma $190. donc haray ɓeɗo ko yimɓe ɓe gaddi ɗo ko en heeɓi coggu toon goto e feccere haray ɗen heeɗi jama on ɓe heɓali feere waɗugol ɓen ɓe waɗu so mara ko waɗon waɗe saabu waɗaneɓe du'a inchallah Allah addoya e waɗoɓe. haray ko ɗum noon falɗe yewtude joni alansara men on heewiga no gasa ɗo mi kuppay live on e nder no gasa 2 minutes ma 5 minutes on sayi mi nodda ɓe mi andi ɓen ka privé ɓe ndara si ɓe wawi wadde so ɓe wawali wadde may waɗen mbir ko heɓuɗen comme bismillahi taala. haray noon siko sago meɗen e wowa fuɗɗagol goɗɗum ronken timminde, en wowa fuɗɗagol hunde ronken timminde. haray onon aroyeɓe ɓawɓe ɓayla hande buynini haray wata dargol ɗo live on woɓɓe ka maɓɓe niɓɓi woɓɓe no ka golle. aroyeɓe ɓawɓe yoɓe andu hande ko fi simanji ɗi wonden e wadde kala heɓoyɗo feere no wawi wadde o numéro ɗi numéroji ɗi kontuɗen ɗo imma 620 40 03 13 ma ɗum ɓe nodda en ka whatsapp ɓe addana e message par ce que so noddi wondare lerji ɗin no seedi no wawa en famodirali waɗon plus waɗon plus 1 347 523 30 07 addanon men message ɗon kala ka won ɗon. Naam hajja ijjatu bari tonon ɗo ko à peu près innen tun 180 € no gasa ay ko 1,700,000 hawrata lagine ko ɗum hawrata onon landi ɓen kam ka whatsapp ɗo ko jelu kutata ɗo wawi noon darode ko anduɗon on heɓay wo inchallah on texay men ɗon bismillahi ta'ala. haray si tawi no wodi ga woɓe ƴettangol len toon alhamdulillah, si tawi kadi ala haray tawi ronko haysi ko feccere naɓere nden haysi ko 10 € heɓuɗen haysi ko $10 heɓuɗen ko mbuuɗi buy non ɗin ɗi fanɗa par ce que ɓe innay ko seeɗa seeɗa watta ha maayo ngon heewa ko seeɗa seeɗa waɗata ha maayo ngon heewa bi isnillahi ta'ala. haray ko ɗum noon mi falno yewtude machallah hajji alamarano yallahu ɓeydu barkiji ɗin e meɗen en fof ɓeɗo ɓe ani en ɗo kamɓe tun coggu toon machallah hajji alamarano bari yallah waɗan on joddi aljanna Allah newnan en o labtani wawa gasude jam alhamdulillah rabbil alamin. haray en heeɓi déjà 2 tonnes taw en heeɓi 2 tonnes e winnanen feccere ɓeɗo kamɓe tun ɓe ƴettani en toon goto donc haray en yewti Allah subhanahu wa ta'ala toujours no mari woɓɓe tawɓe ɓe waɗay si tawi siga ɗiɗo piiji yani iɗon andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe moɓijirano sahaba e maɓɓe ɓen si piiji hewti siga yahugol gereji ma ɗum ka islamu waɗante ko ɓe wawi ko noddugol ɓe makayno ko onon yo sahabaɓe man dha alladhi yuridu llaha ardan hasanan ko hombo e moɗon ñawlata Allah ñamande moƴƴere. si tawi woni ɗa andi ko waɗata ko wallahi ɗa andi mo wonɗa waɗande on ko wiyeteno Allah subhanahu wa ta'ala on a heɓata sikke ɗum a heɓata kadi ko aretetama e ɗum est ce qu'on fami. donc haray enen ko wawɗen ko addugol ɗo holla jama on nde ɗo moƴƴere no fewndi mo Allah newnani waɗugol wo waɗa mo Allah on newnanali wo en fela goto en ŋiña goto mo kala ko tuma Allah newnama mo wata waɗude. no wodi woɓɓe ara ɓe mari milliard kono Allah newnanali ɓernde maɓɓe nden taw yiɗugol waɗugol. no wodi woɓɓe ara ko kumɓe mari kum pet kono si yani tun ɓe wakkiloto ɓe waɗana Allah subhanahu wa ta'ala fi hon ɗum ɓay ɓe andi mo woni waɗande on ko kanko hokkuriɓe ko ɓe mari kon ko kanko kadi wawi ɓeydangol ɓe kanko kadi wawi jaɓɓitugol fof kanko Allah kanko wawi fof muɗum. haray ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydu moƴƴinangol len joni haray ɗo lerango yoni falteɓe men humpodirɓen fop haray hino ɗo numéro on ka wawton men contactugol ɗon si tawi on tawi vidéo on ɗo lanni on waɗay 347 523 3007 masha Allah. hajji aissatu bari kamɓe kadi ɓe ni ɓe hokka en ɗo toon goto alhamdulillahi rabbil alamin masha Allah.
machallah. Ok, hajja ijja to ɓe ɗan tikkiɗo toujours toon on no wawa wonde innen tun 180 € à 200 €, innen tun 180 € ono wonɓe ɓen Belgique. haray hajja aissatu onon kadi ko windoɗon ɗo ko min faami on inni on hokka en toon machallah. Allah waɗu joddi aljanna, waɗa barki e ɓiɓɓe moɗon ɓe ya rabbal alamin. ko ɗum woni haray faamen en heɓi 3 tonnes alhamdulillahi rabbil alamin. en wi'uno hiɗen faala heɓugol 4 tonnes ji ɗin o moy ko 9 tonnes landa ɗin ton 9 kono fiwata en ɗuɗɗin ɓayɗen suti ɗo ninini yimɓe ɓen ɓe ɗuuɗa moƴƴa. ko ɗum waɗi haray si adduɗen wiwɗen haray o moy en heɓu tonnes 4 ji ɗin hande o. donc haray en heɓi taw tonnes 3 ɗen heddori tonnes 1. foduɓe en ɓen en heɓi 1 foduɓe en e adduɓe ɓen 2 inchallah. haray sino woodi ga waɗanoɓen feccere tonnes yoɓe wawa waɗ manifestade. woni noon hayso ko laggine wonno si ɗon nder ga winde ka message innon min kadi mi heɓa nono ɓeɗo windiri ɗo ni. donc haray si tawi no woodi waɗoɓe ga feccere toon hiɗon wawi manifestade. si tawi kadi ala ma haysi ko feccere nayaɓere nden hayso ko saku 5 sodanoɓe ma saku goto ko 80 000 ɗum ko telen $10 ma ɗum innen $15 haray ɗon wawi wadde ma waɗen hara ko laggine toon bi isnillahi taala. kono wota e ronku wadde hay fuy waɗanen allahu subhanahu wa ta'ala anden no wiruɗen noon ko paykoye wonɗen sovude ɗo, ko ɓiɓɓe wonɗen sovude ɗo. yani yimɓe ɓe faala ɗen waɗande ɗo ɓen no gasa hay ɓen ɓe jibinaka taw. o andi waɗugol moƴƴere neɓayde wano darnugol juulirde, jasugol forage, hoosugol laawol, waɗugol laftani, waɗugol ɗiɗo kon no moƴƴiri ko par ce que an waɗowo on no gasa a mayay acca ɗum har hayɓe wonɗa waɗande ɓen taw ɓe jibinaka taw. so dari Faisal lanɗo on Saudi nyande o daruno nde juulirde lagine Faisal tan Sékou ɓayɗen andi ko kamɓe okkunonde ɓen hande walnoke mayi neɓi. kono ha hande Faisal no gollude ka tugguro ɗon tinde wo baraji ɗin tawoyde ɓe lanɗo Faisal lanɗo Saudi en jon. est ce qu'on faami? aywa Amadou Tidjane machallah onon kadi 50 en heɓi ɗon kadi 2 ans haray feccere tataɓere nden Cheikh Tidjane machallah haray on faami. donc ɓen kamɓe ɓe yahino ɗi labtaniji ka meɗen Ignace din donka darnunoɓe ɗin ɓen ɓe yahino kono ɗin ha jonno ɗon ka. donc juulirɗe men fuuta jelo anduɗen si hewtiɗo kadi affaire waɗugol labtani wallitagol ɓeɗo musidɓe julɓe waɗanen ɓe en anda ko honde tuma si Allah tawno yayi en ko arata wallahi en anda ɗum. en anda nde o labtanno gasa haray ko homboye men wuuri homboye men woni wuura ko Allah andi. kono wallahi si Allah waɗi labtani on no gollude ko Allahu tabaraka wa ta'ala wawata andude. inchallah je jettu men naɓanayo bismillah taala banko mi semi gañi ɗo mi naɓanayo. haray ɗo nane ari mi wayni ko min ni mi falama kupude kono ɓayen heɓi 3 tonnes joni wi en e presque feccere. aywa ɓeɗo wiyeteɓe Khadija. ok Khadija ka numéro ɗo wawi ndangol par ce que ɗo onon kaka ɗuma wonno ga TikTok ɗo en kupay tun joni no gasa ɗumon miron kayide on Khadija ka TikTok ɗo joni haray lam faala yon ƴettu numéro amen on siko Amérique wonɗon waɗon 347 523 3007 3007 hajja Khadija won ɓen ka TikTok. so wawi ƴettugol mo ɗon on texte alan ka WhatsApp ɗon mi anda ko onon fiyo mi wawi yiwegol ɗon par ce que ɗo somi kuppi joni vidéo on ka TikTok ɗo mi sikka mi wawi yiftude commentaire mon ma ɗum winda ɗon lan ɗo joni numéro mon on mi ƴetta mo mais noon ko ɓuri moƴƴude kon hay so windali ɗo onon ƴette numéro an on. aywa monsieur Aliou nene Taybou Diallo onon kadi mi yiɗo on windiɗo 50 onon kadi mi anda on to wonnon are onon ɗo ɗiɗo windanelan ka WhatsApp jeeji on monsieur Aliou on ɓen ka TikTok e nene Khadija déjà jaka mi ala jangude message ɗin ka TikTok ɗo ko Facebook tummi busy mo andi ko ton menen men wowti on yafoto. ok nam si tawi hara en famodiri e ɓeɗo hara lan tan ɗini en wawi timminde coggu toon 4 on si tawi Allah tabaraka taala ko ɗum newni. donc aywa Cheikh Tidjane numéro on ɗo ko 347 523 3007 onon wiyete ɓen Tidjane mi fuɗɗito 347 523
3007 ko ɗum woni numéro men zelon tawɓe ɓen anda ko fi honɗo wona yewtede ɗo wiwɗen ko siɓɓe meɗen jeyaɓe gaawal tori en ballal rawnitagol clinique ɓe fuɗɗi kono ko fi hon ɗum enen natan ɗen e wiwgol ma wallita ɗen ɓe ɓay na kamɓe tun haton jine clinique na kamɓe tun haton jine laftani koko tawi kon kamɓe ɓe rondoto nawnuɓe maɓɓe ɓen 45 kilo si goɗɗo nawni ko ma o rondagol mo kadi ko ɓoggi wona waɗede ɓe wi ɗiɗo mo kala ɗumanno ayo ok acci allo assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. O mi windani on ɗon mi andas ko numéro ɗo joni ɗon ɗo ko numéro ɗon mi naɓinani ko on woni ceerno Tidiane. non Mamadou Aliou ok voilà ɗo moƴƴi ko numéro ɗo ɗon ɗon wawi wadde ɗon inchallah anabde ɗon 50 awa on jarama yo Allah waɗa on joni albarka boy on jarama ay ko ɗum inen TikTok na yennoɓe tu woni ton na yennoɓe tu woni ka TikTok wona holloɓe boyrenede tu woni ton torki Allah yo Allah ɗutu moƴƴinde o ko woñote meɗen musidɓe julɓe tedduɓe wallahi hande enen ɓe woloɓe ngol konngol ɗo en acciti jikkuji men ɗin en acciti nediji mawɓe meɗen ɓen en ukkike e ko piiji ko tawata en anda aywa akhi Amadou Ba on addiɗo 50 mi andas ko ɓeɗo noddi en joni sina ɓeɗo kono ala kulli haalin wiyeteɓe Amadou Ba addiɗo 50 on faami en acciti jikkuji men ɗin musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum waɗi tampere nden no ɗuuɗani en ha feƴƴiti tampere nden no ɗuuɗi ha feƴƴiti fi hon ɗum e yewtino ɗo e o vidéo men goo enen ngol leñol wowlaɓe ka haala kami haalata ɗo jeyaɓe lagine wallahi no iɗen tawa eɓe Allahu subhanahu wa ta'ala suɓinoɓen o wi ɓeɗo o suɓike ɓe fi ko rewa mo fi ko yani yottinana mo dina kam inna allaha astafa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran alal alamin e yaltata e ɓeɗo kono ɓay hande réseau sociaux ji ɗin ari ɗi bonni jikkuji men ɗin ɗi bonni nediji men ɗin ɗi ittani en hersaji men ɗin ko ɗum waɗi hande ka wonɗen ɗo piji ɗin fo hande no yande hoore meɗen tawa ala ko wawɗen en turki Allah yo Allah dandu e bone ɗi réseau sociaux ji wallahi mino hulɓinimi ha ko bandiraɓe meɗen woni wadde o TikTok tawa ɗum no hulɓini no yurmi ko hay krewɓe TikTok ɓen en feƴƴitinoke ɓene kreyinoɓe ɗum ɓen ma wiyen ɓe ala islam ɓen enen hiɗen feƴƴitiɓe few e ko wonɗe wadde ko weeɓitagol ngol ɓe ronku faamude ɓe bandiraɓe meɗen nana ɓe ka haala ɓe ronku faamude wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki no woodi sonnaɓe ɓe wi kala mofte maɓɓe ɗo ɓe heɓoyta urengo aljanna few wallahi ɓe nenno nelaɗo siforiɓe noon machallah Mouhammadou Ba $50 alhamdulillahi rabbil alamin musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum ɗo andirɗen hoore meɗen ko ɗum ɗo kadi wonno ko tawruɗen mawɓe meɗen ɓen ko wona argol yima weeɓito aywa Cheikh Taybou machallah on kadi ko adduɗon kon hewti haray musidɓe julɓe tedduɓe wiwɗen ko ɗum ɗo andirɗen mawɓe meɗen ɓen ko so yi moƴƴere ka waɗete adodiren ko Allah wi kon wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun kono o yaltugol hande wirto yeƴo Facebook wona ɗum ɗo andinoɗe mawɓe meɗen ɓen wirta hoore muɗum ene ɓe jiwɓe wonɓe waɗugol ɗum hande koye ɓay neɓɓi no gasa en juutinta kono mi falta landade ɓe jiwɓe wonɓe arde ka Facebook ɗo ɓe wirto ɗo ɓe yeƴo ɗo ɓe holla ɗo ɓalli maɓɓe ɗin fuu mi fala landade ɓe ene eko onon wonoyta nene karama ko ɓe jango eko onon wonoyta nene lamɓe leydi ndin jango eko onon wonoyta nene docteur ɓe jango ko onon duwa wonde nene imamuɓe ɓe jango musidɓe julɓe tedduɓe ɓe worɓe aray ɓe yenna wowla haalaji fof ka TikTok ɗo yenna wirta eko onon habba yo wonu baba imamuɓe jango si tawi onon o wonoyta imamuɓe jango onon o wonoyta karama koɓe jango kono yarli ko onon haray habba yo jibin ɓiɓɓe ne ana mofta ɗen neraɗo sallah sallam makanno
sahabaɓe ɓen ɓe maaki onon mofte an ɗen jombe sonnaɓe jiidotoɓe fi hon ɗum fiyoɓe jiido ɓiɓɓe moƴƴuɓe tawa si hewtoyama ñande dargal si nelaɗo e mofte maɓɓe ɗen noddama ɓe maaki hara min muhammad simi noddoyama hakkunde annabaɓe hedditiɓɓe fuu mi mantoroyey on onon mofte an ɗen hakke ko tawi kon ɗon ɗuuɗi yarli no worirɗen ni hande taw siko ni ne'irte mofte nelaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam si nelaɗo no wuruno hande ɓe yiiɗe golle men ka tiktok ɓe yiiɗe golle men ka facebook yarli ɗum ɗo no wawi hollugo ko nelaɗo jokkuɗen koyen mofte nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam enen yarli no wonirɗen ni hande ɓe bandiraɓe ɗo e ɓe worɓe ɗo enen ɗo hiɗon andi wallahi onon ɓe wonɓe darugollan ɗo on ɗuuɗa kono mare mandi to ɗon moƴƴa e nder ɗo duuɓi ɗiɗi ma hitande no gasa ma yeeso on taway ɓe yaltini onon ɓe wonɓe hande argol ɓortoɗo o dimbo ɗo wowla ko faala ɓortoɗo on nawyoyay waɗon tiggaje yahon hajjoyon arton tawa ɓiɓɓe moɗon ɓen si ɓe présenti photo mon ka appli ɗon andi ɓe yaltini application tawɗo sa yaltini photo goɗɗo a hollimo ɗo si tawi himo waɗi photo ji e nder application ji ɗin fof ɓe artiranamo photo makkon ɓe holla mi anda so on andi ɗum ɓe yaltini ɗin application ji tawa si ɓiɗɗo ma on aroyi o yaltini photo ma on ɓe addoyay application ɓennaya vérifie ko on mo wonno mawɗo ma on asa jeunesse wallahi ɓe addoyay ɗum ɓe addoye application ɓennayo pay koye vérifie ko honno maw e maɓɓe ɓe wurirno par ce que enen hande génération men on fo e wonino génération internet donc andu ko wonɗa wadde kon a wonoyay responsable si ɓiɗɗo ma o wulliroyima janggo si an a jiwo a ari a wirtike ɗo a wirtiɗo hoorema ma an a gorko ari a woliɗo a tewtike hande ko Allah weɓini kon ɗi réseau sociaux ji a woni ɗo ha a wirtiɗo hoorema a woni ɗo ha indema bonde luttiɗo wallahi a heɓoyay ɗo ɓiɓɓe no gasara ɓen no faala wonde président de la république no gasara ɓe wonoya imamuɓe wajotoɓe goɗɗo yaltinoya application yaltinoya photo ma an mawɗo makko on application ji ɗi moɓidira kala ko wannoɗa wallahi ɓe yaltini ɗum tawa sa holli ɗo photo on kala photo ma mo marɗa woni facebook woni tiktok kala vidéo ma mo wannoɗa ɓe artira fof ɓe holla ɓenna hino ko nene mani hino ko baben mani enen onen ɓe wonɓe ɗo wallahi landane en ɓe juɓe wonɓe argol wirto ka tiktok ɗo si ɓe no yiɗi yo taw yoɓe yiw photo biro maɓɓe ma babe maɓɓe no wadde koko ɓe wonno wadde ɗo est ce que ɓen no yiɗi ɗum kombo maɓɓen tan miɗo falno tawde ara min kadi biro an ko ni hande yoɓe hollu photo biro ma ɓenna biro ma ko ni wonirno fewde ɓe wonno jiwo ko ɗum ɗo wonno golle maɓɓe ɗe hay goto falaka ɗum enen noon ko honno yiɗiranten ɗum ɓiɓɓe meɗen ɓe musidɓe julɓe honno yiɗiranten ɓiɓɓe meɗen ɓen jango ñande ɓe aroyi hara ɓe woni de responsable ɓe jangi école ɓe occupi des grandes postes ma ɗum ɓe occupi poste ji ñandi ka diina ɓe jangi ha Allah waɗi ɓe jangoɓe ɓe falama wajade tawa ɓe yalta yo tu goɗɗo no ombu hunduko mako menen meɗen andi kon boni nene ma menen meɗen andi kon boni baba ma subhanallah siɓe julɓe haray a fiɗi ɓiɗɗo ma on kural barminaygol mo ha o wonda e maggal ha o maya par ce que hay sayna ɓiɗɗo fattujo hara ko ɓi halal mais si tawi an a weɓitike ɗo a ardiɗo e yennoje piiji ɗin fo a wowli o ɓiɗɗo ma o yaltoyi jango ɓe hollimo ko ni wawnoɗa haray a umbimo hunduko kon haray a umbimo hunduko kon yo jama on wattan yili musidɓe julɓe ɗum ɗo ko feƴƴatani ko henduni o facebook o tiktok o instagram wallahi ko hendu ko woni naɓorde ɗi ko koneli cheytan yo immini yo ambar ko yimɓe ɓen ko naɓora ka yite jahannam tiktok facebook instagram wallahi kala mo wattanali yilay ɗi ko ɗi naɓortamo ka yite sabu kala vidéo mo waɗɗa accuɗa ɗo yiɗon andi ne allahu no wi'anno sonnaɓe ɓen sonnaɓe julɓe ɓen o wi ono jaɓuɓen taw sonnajo jaɓuɗo ɓornagol conci diina hara mo suuɗi ɓandu makko no fof wiyen sina yeeso makko ngon e juɗɗe ɓay ko ɗum ɗon buy jaɓi Allah wi siɗon seppude ka laawol
wota on tappu koyɗe mon ɗe moƴƴa ha ando cuɗari ko marɗon ko nder. Siɗa waɗi baya haranayo bayaji ma ɗin señƴu sako goɗɗo anda kon no wattira. Siɗa waɗi mulle haranayo mulle ma ɗen señƴu sako goɗɗo anda ɗa watti ɗum. Ɗo ko sonnaɓe julɓe wi'ano ɓay ɗum ɓorni ɗi conci tan waɗirni. Si ɓenno wiyama ɗum enen en yalti en waɗirini kon no wiyoyten Allah ñande dargal. En torki Allah yo Allah moƴƴo yo Allah moƴƴo e meɗen, yo Allah ɓeydan e moƴƴere nden. Kono musidɓe julɓe miɗo hulani en e ɗi réseau ji, wallahi lan hulani en e ɗum. Génération men gon enen en ari enen tigi daranen hoore men, en andana e hoore men ko akhiru zaman wonne. Par ce que joni sonnajo waɗa pantalon ma waɗa jippon hatto kun ɗo waɗa dole kun hara hay o hersa. Joni ko ɓe yaltuɓe accita wuddu maɓɓe no hara ɓe hersa. Ɓe holla kadi aduna Allah fo hari ko saha seppude ɓe fottoɗa ɓen tu yiyaynoma. Joni noon ko ya ar TikTok holla aduna Allah fo ko ni mi wa'iri, ko ni mi wa'iri. Musidɓe julɓe tedduɓe yo Allah wallu en. Haray en weltanike jama on fuu ƴettugol tan moɗon on jooɗo jento en ɗo. Hiɗen andi no woodi wonɓe wadde yewtereji nokkugo yennugol musique ji ɗon wawno yawde jento ɗon ton, kono en jooɗike ɗo en wondiɗo ha o lerɗo. On jarnama, on weltanama. Haray mi artirana en ɗo toujours numéro men zel ɗon wiwɗen ko 347 523 3007. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hiɗen ɓuri tanɗinagol acce mi vérifiana en ɗo heñade ndaren est ce que en timmini fi ton nayi ko wiwnoɗen kon. Hajja Khadija ono wonnoɓen ka TikTok ɗo en ɗon men on adda 50 mi ali e ko addan la message kon. Donc si tawi woni ɗon ga noddelan ka numéro 347 523 3007. Onon kadi wonɓe ɗo ɓen fof haray wiwɗen hiɗen mari siɓɓe meɗen landiɓen fi laptani ko dernier information on woni wadde ɗo. On say mi darana en sa en timmini coggu ton jiɗin wayodiren bismillahi ta'ala. Haray siɓɓe meɗen ɓe gawal landiɓen fi waɗangol ɓe laftani ɓe fuɗɗinoke clinique on. Ɓe wi si tawi en wallaɗi ɓe hiɓe soñji moƴƴa fi hon ɗum ɓe seppay 45 kilo ɓe rondo kadi goɗɗo ka ɓoggi no andino ɗon noon portoɓe si yehi ka men no ɓe rondortono e noon fewndo ɓaawo hande ko noon ɓe rondorto goɗɗo ko haɓɓugol ɓoggi ɗin rondo leggal ngal tambomo ɗo yaha naɓa mo. Donc min noon ko ɓurla yurmude kon fof ko ɓenni haysi sonnajo jibinayi ko noon ɓe naɓirtamo. Mi anditi noon min ɗo andi sonnajo si woni o musama fi jibingol on haray na fi rondede naɓe no kogo ɓuri yani woni e hakkille makko ler ɗum. Ko ɓuri moƴƴude ko tan no woodi ka o tambite o jibina ɓiɗɗo makko, sabu ɗum no wawa perdinde mo gurdam makko ɗam. Ɗum no wawamo perdinde gurdam ɗam ko sabu ɗum ɗo tu waɗi si wiwɗen yen wallitoɓe ɗo, sina ɗum buyno ha ton jine laɓtani. Donc haray ko ɗum ɗon ninini ɗe landa toon 9 siman mi tanɗini haray heɓinoga sa coggu tawn 4 nen heddori toon 5. Miɗo andi ɗo buyno gasi mi noddoyɓe ka privé no gasa ɗo e janngo hay si tawi ɗin noon timmali haray kamɓe kadi woodi ko ɓe walliti seeɗa. Joni haray ndaren bismillahi taala wiwɗen numéro men selon fi faalaɓe waɗugol ɓen ko 347 523 3007. Machallah e Ummu Salama onon kadi ko adduɗon kon haray hewti Ummu Salamata Sow, Allah waɗan on joddi aljanna. E haray bismillahi taala ɗen tori jamma on hanki en heɓuno coggu tolje ɗen e coggu madriya on. Joni no simanno ton, plafond no ton, jareno ton e koccuno ton, piiji ɗin fof no heddi ton ko tata no hana waɗede. Ara fof wolaka finnugol fi baafe e fi piiji go kañum kadi est ce qu'on faami ko tawata kon taw yahi ha labtani o wiya o sokama. Kono enen ɗo fof sen heɓata ko waɗen waɗanen ɓe du'a toroɗen Allah yo Allah waɗu en sabu, yo Allah newinan en tawa ko aljanna family wata gaynal ngol ɓe o labtani. En torki ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɓay ko Allah wawi jogi, ko Allah woni newnowo. En torki Allah tabaraka wa ta'ala. Amina ya rabbi. Hajja Maryam onon kadi on jarama yo Allah jaabin du'a mon o Hajja Maryam Diallo. Haray en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu on waɗu en sabu tawa ko enen wawata gaynal ngol ɓeɗo o labtani maɓɓe ya rabbal alamin. O arsika en kadi laɓɓinal ngol Allah. Harayta goto e meɗen jaɓunugol ɓaawo ko balɗe 10 ɓurɗe moƴƴude ɗenni ko heɓuɗe wo waɗen hay sinaka aljanna family ɗo. Sa yi sadaka maɗa andi neɗɗo miskino tampuɗo ka woni ɗa wawi mo waɗande. Ɗo ko wonɗen waɗirde ɗo ko foyen hawtiten heɓe moƴƴere nden. Ɓe wi si fo tutti goto o loppoto
ko ɗum ɗo waɗi siɗen arde ɗo fewten jama on e yiɗangol kadi jama on sendugol moƴƴere nden sina ɗum ɓe mi joginoɓen kani privé an tum mi noddayno ɓen ɗon tum min haray ɗen landa ngal ɗo ballal wallitoɗen ɓe ɗo ɓe waɗa beru ko ɓe wawi kon yahe golle jama on yiya gollama kono haray sago meɗen en senda e moƴƴere nden o yiɗo buy wakkilike ɓe waɗiɗo no gasara ɓeɗo ala no numéro men on ma ɗum min mi ala numéro maɓɓe on haray ko ɗum dambugal ngal no udditi yuɗen toon goto siman ko hawrata fewndo ɗo ko 1,700,000 par ce que saku goto ko ɓeyni en ko 85,000 sabu ko simanji ɗin manki kon donc tawta kadi paasi majji on haray ko ɗum waɗi hiɗen tori jama on ha joni dambugal ngal no uddita bisinillahi taala mi daranen ɗo so tawi en wawi timminde coggu e ko wiwno ɗen kon après mi arta haray onon ɓe on ɓe ka tiktok ɗo onon ɓen ka tiktok on habbotolan seeɗa haray on habbotolan seeɗa e mi wona ɗo pause mi larana en ko jelo heɓi mi arta e moɗon mi andi noon bisimillah sa en timmini coggu toon nayi on say wawen e wañodirde inchalrahman tawi kadi timmali haray toujours en wawa e andude ko honno wonɗe yarude ok alhamdulillahi rabbil alamin haray no manki seeɗa coggu toon nayi on wawali timmude kono haray jama on wakkilike moƴƴa ɓayen heɓi coggu toon tati bisimillahi taala e ko fawi on faami haray ɗo no gasa sen wawi heɓugol ɗo gasa 50 ma $60 haray en wawi timminde kono joni menen ga alansara on heewi haala kan kadi ɗuuɗi lan andi onon kadi on ronki haray par ce que hunde fof si ɗuuɗi haray nde meccita e jama o joni en wawa e daragol ɗo si tawi noon no woodi faalaɓe waɗugol en jonnay 5 minutes o 45 woni ɗo ni a 50 si Allah jaɓi en fermay sino woodi wawoɓe waɗude sabu Allah fermanayin ɗo waɗowo siko 50 maɗum siko moyen waɗoɓe fi en timmin ɗo telen ko anduɗen ga kon par ce que no woodi taw wonɓe Belgique foduɓen e woɓɓe goo kadi ga ɗin ɗon ɗiɗi tawti ko heɓuɗen ɗo ko wonata haray sen timmini ɗo wonatanen toon nayi o donc so tawi en wawi heɓude ɗo waɗanowo en goto 50 maɗum yimɓe ɗiɗo waɗoɓe 30 wawen fermude ara en timmini coggu toon nayi on si tawi no woodi lillahi komɓe wata ombande e mbafal ngal waɗiroɓe sabu allahu subhanahu wa ta'ala ɓe ombana e mbafal ngal hande hara en timmini coggu toon nayi on ko wiwɗen kon ko landinoɗen kon ko ɗum tun habbiren ɗo ɗum kadi ko 4 minutes luttirɗen ɗo haray hande o min mi ferma e woni min nal noon haray ittugol ngol fermi ko haray live men on en kupayɗi woni ma en jokkitoɗen goɗɗum ngo ɓay piiji ɗin no ɗuuɗi ha ko dowa waɗede kon sino woodi enen wonirɓe ɓen Amérique par ce que eɗen andi no woodi wonɓe Afrique no woodi wonɓe Canada falteɓe wallitagol kañum kadi numéro maɓɓe zelon numéro maɓɓe orange money on ko 620 40 03 13 mi fuɗɗito numéro orange men on orange money men on lagine 620 40 03 13 amma Sénégal Belgique France maɗum Angola ma kala leydi ka wonɗon hoore aduna o kala leydi ka wonɗon siɗon faala yen humpodir iɗon faala waɗude wallitagol ɓeɗo hara ƴette numéro mo wate humpodirde on hara ɗon ko direct ka WhatsApp waɗe +1 347 523 30 07 ko ho numéro ɗo addanton men ka WhatsApp innon lanko ndi leydi ɗo wonɗon hiɗon faala ɗum ɗo no woodi buytoriɓe en balle kono fewndo ɗo ɓe wonɗen wallitagol ɓen ko walaptanɗo en wata ƴettugol fof on faami donc si Allah walli en ɓeɗo gasi on sayi feƴƴo en kadi nokkugo haray fewnɗo ko ɓeɗo wonɗe wallitade haray sago men kala contacta e ɓen ɓen ko ɓe andin en siko wallitagol ɓe faala en waɗa ɓe say kadi ko faalaɓe wallitede ɗum kadi en yettoɓe procédure ji ɗin liste janu no woodi duwaɓe wallitede ɓe no ɗuuɗi fewndode windi fop liste kala landiɗo en e winda e moye liste walline ñan on nani ɓeɗo ko min on ko neeɓi koɓe fewti en kono habborɗen ɓe darugol est ce que woday kaɓe wata ɓeyditorgol tawi ɓe heɓali sinabiru koɓe holli en ɗo ko donc haray ko ɗum ɗo mi falno innude ono wonɓen ka TikTok ɗon andi en kupayɗo o tun joni no gasa vidéo on o monto ton haray numéro on no mi holliri on noon ko numéro on ni joni noon en heddorike 2 minutes fi timmingol coggu toon simanji ɗin nayyi
no wodi waɗanoɓe nga $25 ma 50 ma ɗum e $30 si tawi no woodi eɓe windan en ka commentaire ɓenna ɓe waɗay ma ɗum ɓe waɗana en ɗo kala ka won ɗon son heɓay feere muɗum fi en timmin toon nayji ɗi lanɗi innuɗen ɗin en ɗaɓɓay hannde a raytude janngo ko toon jowiji ɗin heddi bisnillahi taala ɗen heddori ɗo au moins 50 à $60 fi en timmin e coggu toon nayji ɗin sino woodi ga waɗiroɓe lillahi yoɓe waɗu si tawi kadi en fof en waɗi ma en ronki ɗum kadi wawdiren par ce que nayo en yewto ha mettita inchallahu taala neɗɗo goto pet habbilen sino waɗande en ka zel 347 523 3007 fi timmingol toon nayi on hande inchallahu taala aywa nam madame ba machallah haray on jarama mi yi message mon on yo Allah newne hoore jaam haray ɗon wawi waɗugol si ɗon wawi wadde joni awa say kadi ko sen gayni ɗo mi nodda on ala kulli haalin haray ɗon wawi men andinde bisnillahi taala haska ka message whatsapp texte ɗollan mi andas mi andi joni ko joli wonɗon addude haray mi anda sen on mbay dambugal ngal inchalrahman en heddorike minute goto une seule minute sago men a 50 en daray déjà il est 50 joni haray bisnillahi taala masha Allah yo awa hajja taybu maɗum ok hajja kajjatu diallo masha Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah waɗi barki e ko yewtuɗen ko mi torki Allah ɓay ko kanko wawi jogi yalla taw hara ko wonɗe yewtugol ɗo konko sabu makko kanko Allah onon o nodda elam buye mo innon lan on tori du'a min kadi lan tori on du'a naam hajja kajjatu kadi alhamdulillah masha Allah hajja Aisha turki Allah la waɗan on joddi aljanna en wawi timminde coggu toon nayo masha arrahman haray musidɓe julɓe tedduɓe mi toroto on du'a min kadi moƴƴa lan tori on du'a aywa madame ba mi yi ko wiwɗon kon onon kadi on jarama inchallah yo Allah o newne hoore jaam onon on wawi ardugo onon kadi timmi haray mi tori on du'a piiji ɗiɗi mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu en kala bone ayɓe meɗen ɓe mi torki Allah yo Allah dandu en fuɗɗade koyen wawata gaynude ya rabbal alamin mi torki Allah onon wonɓe wadde ɓen tawa goɗɗo anda on sina onon ɗon andi hoore mo mi torki Allah yo Allah taw hara menen kadi arɓe wonde yewtugol ɗo ɓen taw ko sabu makko kanko Allah me woni yewtirde ɗo ya rabbal alamin sabu golle ɗen fuu ko landi ko laɓɓinalngol Allah tabaraka wa taala sa heɓi ɗum ɗon haray lanni mi torki Allah yo taw hara kala wonɗo wowlugol ɗo inde dina ma menen ɓe wonɓe argol fewta on ɗo tawa naafi onon yo weltanome men woni waɗirde wala ko fiyo Allah weltano en naafi yo ɓeɓe waɗanten nafiyo ɓeɓe waɗanten weltano e wonɗen e waɗirde ko fiyo yo Allah weltano en kanko Allah subhanahu wa ta'ala mi torki Allah yo Allah waɗu barke ɓiɓɓe moɗon ɓe yo Allah waɗu barke ɓiɓɓe moɗon ɓe ya rabbal alamin yo Allah ittan en andeji ni ya arhamar rahimin mi torki Allah subhanahu wa ta'ala torki Allah yo Allah moƴƴo e meɗen yo Allah okku en baraji ko ɗaɓɓuɗen kon e nder nduɗo lewru teddudu yo Allah okku en baraji ko ɗaɓɓuɗen kon e nder nduɗo lewru teddudu wallahi musidɓe julɓe tedduɓe golle ɗen wona ɗuɗugol ngol ɓe wiyay ka français na quantité on ko qualité on ndaare ɗo en ɓuraɗo hay 100 personnes wonɓe ndarugol live on ɗo kono alhamdu wa shukru lillah Allah newinani en wawi timminde coggu toon nayji ɗin yo Allah o jaɓan en o weltano en mi torki Allah enen wonɓe ɗo ɓen fof tawɗen mari ɓiɓɓe yo Allah wurnan en ɓiɓɓe meɗen ɓen waɗa barke maɓɓe fewnira ɓe l'islam mi torki Allah kala e meɗen wonɗo ɗo o tawa jibinali mara ɓiɗɗo no mari sunde ɓiɗɗo mi torki Allah ɓay ko kanko woni wawɗo ko kanko woni okkowo yo Allah okkoron geɗal ɓe wuray ɓe barka ɓantoɓe l'islam ya rabbal alamin mi torki Allah kala e moɗo wonɗo ɗo o tawa jibinali ha hande no mari sunno yo Allah okkor ɗum ɓiɗɗo mi torki Allah sabu teddugol nde ñalande hande sabu teddugol nde jumare hande sabu moƴƴere makko kanko Allah nde mi torki Allah yo Allah okkor ɓe mara onon ɓe mara ɓiɓɓe ɓen yo Allah okkoron ɓiɓɓe wuray ɓe barka mi torki Allah enen marɓe ɓen ɓay ko Allah woni moƴƴo ko kanko woni fewnowo kanko woni yurmeteɗo mi torki mo kanko Allah e yurminiɓe ɗo en andaɓe e yurminiɓe en andaka maɓɓe e yahali ha hande ka maɓɓe sabu moƴƴagol torki Allah yo Allah jaɓan acci hakke ɓe o noddilan ham ƴettaɓe ala jeengo noddilan ha acci hakke miɗo ka vidéo live
fala na bude $50 yo mashallah ela za don wadu dar no diarata ko zel don jogi zel jara na bana yon don jone awana ni Allah don joddi aljanna ela zal barka boy on jarama non kadi Allah dan on joddi dan fermu de mbudande ya hal ella la mi farmata mi do habbi on inshallah ela habbi on mashallah aywa musidɓe on yiɓe ɗo ko nodduɓe en ka privé ɓe ma kiita en fermu ha ko maɓɓe ko ngara haray alhamdulillahi rabbi min torki Allah subhanahu wa ta'ala no hawtitiri en ni e ɗum ɗo waɗugo ɗiɗo moƴƴereji mi torki Allah yo Allah dandu en kala ko bonnanta en ɗi moƴƴereji ɗi wonɗe wadde mi torki Allah ɗi sadakaji ɗi wonɗon e wadde yo Allah dandu en farjude yo Allah dandu en wopude yo Allah dandu en bonnude mo bonnere nde o tikkanta en haara o yafata koye mi torki Allah yo Allah dandu en bonnude mo ko tawata o yafata koye yo Allah dandu o tikkande en ha o bonnana en golle men ya rabbal alamin mi torki Allah yo Allah maran en ɗi sadakaji ko ko wonɗon ittugol nokkeli ɗin fof ɗon dari ɗon walliti mi torki Allah ɓay ko kanko mari yo Allah ɓeydan on ko lannata yo Allah waɗan on barki e ko hokkitirɗon kon kala ko waɗuɗon ɗo o torki Allah yo Allah ɓeydan on ɓuri ɗon ɓay ko kanko mari ko lannata mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah maran en joddindin haka aljanna makko firdausil ala torki Allah subhanahu wa ta'ala torki Allah yo Allah waɗoy en natoyay ɓe aljanna bila hisabin بغير حساب ولا عقاب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام هراي إن فوب إذا ولتنا إذا جرنا من تورك الله كانكم إذا ولتنا ده هراي أو program دو si en gayni ɗo live o eɗon wawi ndarude kala mo wawton explicande holle moɗen fuɗɗori ni o programme ɗo eɗen mari programme jano inchallah wonɗo arde neɓata kono mi wowlata fi on ɗon ɗo ha mi ɗumanno ha gaynen ɗo inchalrahman ɗen maroy programme arowo tawa si Allah walli on o laatike o wallay fuuta jallo fop o wallay lagine fo inchalrahman yo Allah newinan en on kadi o laato aren ɗo men holla on mo wakkiloyɗen yaaden e makko bismillahi taala kono ha gaynen o labtani ɗo anden taho ɗum ɗo wawi fermude inchalrahman en wawi closude haray madame ba e élage mbalaɗo noddu ɓen ɓen joni ko ɓen habbiren ɗo ɓeɗo taxi en tan fermu ɓe addali ko maɓɓe ko ɓeeɗa kañum kadi ni ɓe noddi en ka téléphone ɓen ni tan fermu ko ɓen ɗon tun habbiren on say fermen hande on kono haray no wiruɗen noon dambugal ngal kan no udditi onon siɓɓe wonirɓe Amérique ɗo ɓe mbuya mon no andi lawoyo naɓande ka privé ji ka WhatsApp lawoyi contactugol ɗon bismillahi taala mi contactoya e woɓɓe kañum kadi kono haray addugol ngol ɗo hollen ɗo buño ɗo haray ɓe anda fi muɗum haray wiwɗen numéro zelon ko 347 523 3007 nam aywa hajja khadija machallah awa on jarama yo Allah waɗu joddi aljanna mi tonini ara hewti inchalrahman yo Allah waɗan on joddi aljanna mi andi ko no wonno ka tiktok nane on wawi addugol yo Allah waɗan on joddi aljanna nam haray musidɓe julɓe tedduɓe no wiruɗen noon haray golle ɗen brambugal ngal fermaka ko toon jeenayi ɓe landi en maçon jo waɗɓe en estimation ɓe wi no gasa ko ɗum ɗon wata gaynitagol crépugol e dalasugol ngol jon noon en heeɓi toon 4 ɗen heddori toon 5 toon goto fewɗo ɗo siko $1 estimuɗen en estimanayi mo tun $200 fi hon ɗum no gasa $180 no wawi heɓude toon o kono ɓay kadi ko yoɓante ɗum paasi ha ka hewtoyta toon ko ɗo estimuɗen haray no gasa $200 jon noon sa heeɓi $50 ara a heeɓi feccere e ɗiɗaɓere sa heeɓi $20 a heeɓi buy kadi a heeɓi no gasa hay ko coggoto saku ɗiɗi on faami donc haray kono wiwɗen kadi kala tawɗo no mari accès sodugol tonji ɗi lagine hara ko sodugol siman on hay ko saku 5 haray ko e nder labbe saare men faalete heɓugol on siman ƴetten mo ɗon naɓen mo ha gawal wawen wallitagol ɓeɗo fi laftani o kono no innirɗen noon si enen en ari e ɗe leyɗe Allah walli en hiɗen heɓude moƴƴere no ñawdoroɗen enen kadi ko weltoranten Allah go'ogo ko hulugol mo rewa mo kono ƴettugol kadi moƴƴereji ɗi wiyen ɓay tun Allah a yurmini men a waɗali menen taweteɓe ɓe yurme wonaɓe yurmude wonɓe ka meɗen enen kadi wattude ɗe yurmine yimɓe ɓen Allah andana en awa vraiment enen kadi en waɗi ɗum anam e hajja adama ko adduɗon kon hewti inchallah haray ko adduɗon kon hewti hajja adama diallo haray mi tannidi ko ɗiɗo ɓe yayinni madame ɓeya ɗanno man dasi ko alajji malaɗo ala siko ɗiɗo say ko woɓɓe goo haray ko ɓen ɗon habbiɗen say ko kamɓe ni yoɓe noddu en ɓe andinayi on say wawen sukude ɓay lawande jama ronkino ni moƴƴa en ƴetti tan boyi woɓɓe sago maɓɓe kupata en ko paari kono hara
tangon juuti moƴƴa mi yiɗa argol sonjaw moƴƴa jo'ina tangon ha feƴƴita on non ɓay kadi koye hoore moƴƴere wonɗen biidnillahi taala ande dow kala tammo waɗuɗen ɗo wallahi ɓay tun ko fi Allah joɗɗini en ɗo na fi sendugol ɗo mbuuɗi haraka ka gañotoɗen enen hina fi ñamete hina fi visa joɗɗinen ɗo na fi yennugol goɗɗo wallahi ko joɗɗinen ɗo konko sabu Allah subhanahu wa ta'ala Allah perdinta golle men ɗe Allahu tabaraka wa ta'ala o moƴƴi o teddi o mawni ha o nde tawata o bonnata golle jiyaɓe makko gollirɓe fi makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala an wonɗo ɗo on tun tawa depuis wonɗa ɗo ko jentagol ko wona yewtete ɗo kon tun mijoɗa ka ɓernde ma sila marno wallahi mi waɗayno wallahi sa laɓɓinani Allah ra ko nden ɓernde marɗa wallahi andu an gaɗo ɓen hiɗon fota kala wonɗo ɗo tano suni ko heɓali ko waɗi ɗo kañum kadi tahu yo andu haray ko heɓoyta kon kan kadi ko ɓeya watta kon haray o heɓay bisnillahi taala haray o alaji malaɗo si tawi ɗon jentilan ɗo wawi odditugol lande wotere mi confirme say ko onon addiɗo are mi wawa kupude inchallah haray madame ba onon kadi on makono tan min kupo addo men da son wawi addude son addali haray ko onon ɗiɗo tun mi habbinoɗo so tawi on wawi addude confirme nelan mi wandira jamma haray janggo kadi inchallahu taala en aray e o leer ɗo ka Facebook ɗo e ka TikTok toroɗen Allah kono haray na on acciran min tun onon tawɓe waɗi ɓen kon ɗum wallirtollan koɓe feƴƴinan en information o ka téléphone ji si ɗon mari ɓe noddonɓe ɗum ɗo no fokkitiri ni nodde o numéro ɗo ono wonɓe Amérique ɗo ɓen jonneɓe numéro men on 347 523 3007 yoɓe noddu ɗon ɓe lando en informa ɓe so tawi kadi ko Afrique ɓe wawi waɗirde ma ko wonɓe Afrique ton yoɓe geruɓe en ɗo o numéro ɗo 620 40 03 13 numéro Orange Money on ni siko Europe wonirɗon kadi ɗe mari to numéro ji ɗin ɗon kadi janggo simi ari ara la windi ɗi fof sana je mi dictoyaji ɗo janggo mi windi adi kadi ka hoore page meɗen joni ara mi tanɗi ni inonoɓe adda ɓen addi haray on accay hakke mi jogi on ha feƴƴiti mi accita on ɗo haray tawɓe wawali addugol taho ha joni hay sen kupi dambugal ngal no udditi haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydu moƴƴinal gollen o jaɓana en moƴƴereji ko wonɗen wadde kon torki Allah yo Allah okku en baraji ko woni ko nder ɗe ɗo balɗe sappo e donki en torki Allah si'e meɗen seniɓe hajjuɓen fo yo Allah newinanɓe hajjugol o anaɓe kadi hajju maɓɓe on hajjul mabrur yo Allah taw hara seniɓe si'e men yoɓɓen fop Allah jaɓanɓe hajjuji maɓɓe ɗin o nonanaɓe kadi artugol e hoore jam ɓe tawta en e hoore jam ya rabbal alamin ɗen tori Allah ɓe senaki ɓen fop kala tawɗo hajjo yaali taw yo Allah udditanmo laawol ngol siko tawɗo ala kaydi no hajjiroya siko tawɗo heɓali mbuuɗi mi torki Allah ɓay ko kanko wawi jogi yo Allah newinanɓe senaki ɓen tawno faala senare yo Allah newinanɓe ɓe seno hajju e hoore jam ya rabbal alamin bi haqqi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا الله اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم تقبل للحجاج بيتك اللهم تقبل للحجاج بيتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعل لهم حجا مبرور اللهم اجعل لهم حجا مبرورا يا رب العالمين يا كريم يا ودود سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هراي إن جانغو إن شاء الرحمن تعالى